إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ng mga kama-Islam, alhamdulillah, yari na isap kita ni ulong ta haamoy in pangadjian sin kita niyo bunga sin pag-iman. Natarasaw hadyabi mga day-dayaon pagmaakman kamo sinahindood biya mga kita niyo yadto to replay habi hayaon atin niya live yari in guru na tukulya amoy in dimilkat o pangadyan sa pagpatumtum damikyan masi kita niyo roon ha bunga si pag-iman insyaallah ta'ala din ako magpalugay tukbal ko in guru na tukalasan wayron na rin kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman يتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin ito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haruman ini tumukbal na isab kami pahadarat sin kamu pangadjian sugpat da sin pangadjian taniw na kauna amin masi kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman amin bunga niya makaku iwan makakuyan. Tayo mangod na mo haram Islam masira kita niyo rito pangadjian niya to bat sabab kal na amo na yan yung pangadjian. Hiyatud sin ibuhan kanabihan iwan karasulan. Salta hiyatud sin kauhaan taglima kanabihan iwan rasul. Amin wajib taniw parat sayahun hajumlahan iwan halilayan. Damikian amuyan. In hiyatud sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpu tagtu katahun Hamakkatul Mukarramah iwan hangpu tagtu tahun Hamakkatul Mukarramah hangpu tahun isab Madinatul Munawwarah hajumlahan kauhaan tagtu katahun. Mga tay mangud namu yari biyay takatu taniw sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam baita sinambuk sahabat niya an Iyad ibn Himar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahli al-jannah salasa. Mga tuwan diungog sinhambuk sahabat ini junjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya
Dahil nga mga sabda sinjunjungan, tu hinang. Maluhay hinangun, sahlun wa muyassar. In hinang ini, makakug iwan makakuyag, bunga simpag iman, into ini mga tuan. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul nga. May ta sila na hinang tausul nga, sabab bunga simpag iman, in bunga simpag iman, makakug iwan makakuyag. Tay mangud na mo, uuhon na tinatay na to. Makakuyag hindi nga Tuhan. Hindi nga tao makakuyag, tiyo-tiyo da in waktu niya. Tiyo-tiyo da in lugal niya. Ada po ni makakuyag day nga Tuhan. Wala na nasakop sin masa. Wala na nasakop sin lugal. May tayad to sa babing kataan pakaradyaan na to ini. Bang masakop in lugal iwan sin masa. Yan dunhan in kakuyagan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon kakuyagan din katutan niyo, bang mabutas in kakuyagan din Allah ta'ala. Dahil mangud na mo, hari na to pamalilay, into masabutin ni. Muna-muna, ayaw na to kalupahan, in kahalan na to, magpinda. Ang kahalan na to magpinda-pinda. Suway na to at to kahakaroon. Damit kaya na ang kahalan na to manuituyan na rin na mapinda. Dahil nga mga kahalan na to magpinda, minasihati ilal marad. Ang kahalan na to masambo sa mga tuwan, tantuhay yung kasambuhan yan. Yung kasambu simbaran na to, yung kasambu simpikilan na to, aon yan kahalan magpina. Magpina siya yan para tungan sing kasakit. Magpina siya yan dumatunging kalama. Damit kiyan, yung kalama magpinda yan. Magbalik siya upamakun sakit, bang pugdanan, bang magpugdan in sakit iwan sinuwat kaulian. Ito mga tuwan ini kaisa. Hikaruha magpindaing kahalan taniyo. Minal ghina ilal pak. Aon pagdaya. Ada kala magpinda yung pagdaya yan pakamiskin. Ada kala isabing kamiskin yan magpinda pakaraya. Dua na mga tuwan, ini kato magpinda yung kahalan taniyo. Dahil nga kakusog, aon tao makusog, magpinda siya pa way kusog. Aon da isab tao way kusog, ada kala magpinda siya pa makusog. Into nasabutan niyo yadto, magpinda-pindahin. Sa gawa tuwan, aon na kahalan na to, di na mabaya magpinda. Hikaisa, kabata bago, insungon yan, kalaas. In kalaas, di na magpinda, pakabata bago. Amon tutuan, lawagun tanyo hasala sila. Sintimpo na kauniwan simbiyaon, wayroon bata bago. Limaas, nagbaliking kalaas pakabatagan. Way na tuwan. Hikaruha, di na magbalik. Kabuhi, bang datungan na sing kabatay. Di na magbalik pa kabuhi dunya, kabuhi na adlaw ka na. Yan mga tuwan. Na inasabot yan to. Aon magpinda, aon manuituyan na, magpinda-pindahin pakun ma'allah. Ay mubutasan ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Mga tuan, ayaw na to hibutas. Ing kabayaan sintuhan. Gantian na to, pakabayaan na to. May tayad to. Sabab kal na, ing kabayaan na to. Mismo imbaran na to. Di na to makaya sing kabayaan na to. Apabila wala doon ing kabayaan sintuhan. Mga tuan, hambuk masa. Kimugdan na kanabihan. Uning kimugdan kanila. Kimugdan na Nabi Allah Musa. Hama sa sin Nabi Allah Musa, nakalandu im pagdaruha kay Firaun. Nakalandu im pagdaruha ka ikarun. Nakalandu im pagdaruha ka himaas Haman. Mga tuan, Nabi Allah Musa nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unim piya ngayo si Nabi Allah Musa, way siya nangayo pagkaon. Way siya nangayo kusog. Sundal, way. Mainkan in atunia sundaloy Firaun mataod. Sa unim piya ngayo niya, sa'ala Musa rabbahu nangayo. In Nabi Allah Musa patuhan niya. Unim piya ngayo niya ar-rida. Kuya. Amad tutuan yung piya ngayo niya kuya day nga Tuhan. Sababin hinang kakuyakan, hinang unu-unu hinang apabila runing kuyag, laong simbata biyaon, successfulin hinang. Kugdanin hinang, jatuin hinang, na apabila intaw yan naghinang, wala duning kuyag deng hatuhan, kuyag deng kaniya, plastic. Na masub nintaw yan na plastic, di kuno pagdahaon. Na mga tuan, patauron na to, impanghati na to. Banglaw na to, imbasi paghaon sadya, bihaon paghaon ng plastic. Na bang imbasi giyaha, im plastic giyaha, day din yan, day nga tao. Hindi paghaon, day nga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, na ngayon Nabi Allah Musa, na kita niyo papangayon day sabsin Allah ta'ala. Dumi banadlaw, nangangayo kita niyo. Sa kawa tuan, marina kita niyo papangayo si Nabi Allah Musa. O Tuhan ko, mangayo ako kayo. Impangayon ko kayo kuyag. Aturayan. Fakala Jalla wa'ala, sambag sintuhan kaniya, inna ridai fi ridai. Sa bunal tu ding kuyag ko, yan hakuyag mo. Aturayan tuan. Ing kuyag sinallahu ta'ala, yari rahaku giwang kuyag ta. Sa paragbo sa kuno, biyadiin. Ing kuyag ko, parman sinallahu ta'ala, kan Nabi Allah Musa, yan dah kuyag mo. Unin dagbus niya, bikadai wa qadari. Ing kuyag ko, yan dah kuyag mo. Sa kuyag biyadin, kuyag hakadal, kuyag hagantaan. Na yung kita niyo biyaon, wala na kimuyag abiyad to. Kimuyag na kita niyo kita na to. Kimuyag na kita niyo kananaman na to. Kimuyag pa kita niyo simbukon ka to. Sa indeng hatuhan, amuyad tuwing ka to, wala na kita niyo kimuyag. At rayam mga tuhan. Na, tayo mangud na mga agama. At turun na to na lupa na to ini. Magpinda pa ba kita niyo ni pabiasing kain na tagna. Di na, bang di rahadun niya. Sa gawa tuhan, magpinda adlaw ka na ka na. Dahil nga sabab yan to, mga umat Islam, suhurun na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingku giwang kuyag,
biya sing kasuhud sin Nabi Allah Musa iwan sin panaiwan niya. Iwan biya sing kapangayo sing junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ku giban kuya. Nah, in agi sinambuk sahabat kiyarunguan ku injunjungan nagsabda ahlul jannati salasa mga tao isi sulga tuwin tao bukun to sa dyan sa hadis ini tuwin tao niya. Uno yan Zu sultanin muqsitun wa muwaqqafun. Muwafaq mga tuan. Hikaisa nakura ganarul. In nakura ganarul ni bukun nakura darajatul aliyah. Bukun nakura raisul a'la. Sa katan sin nagaamulahi sin pakarajaan sin muslim. Dahil nga sabi yan, tusambil ama iwan ina nakura. Na nakura, panday pandikan. Unin nakura yan. Muksitun adil siya. Iti kuno tuan. In nakura adil na pangadjitan niyo hanakauna. Umbul hambuuk kakuyakan sin Tuhan happy tuwin taon pasilungon siya haway na kasilungan way na kahuy way na bahay way na ununo hadlaw susungon pasilungon siya harahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga Tuhan naglalagin taw yung sing kasilungan marayaw halawang bahay niya dali malagpas siya kasilungan marayaw mapasuin lawang bahay niya in sisilungan marayaw yawn Tuhan mahagpay na naman na Tuhan ilong puhul wang biya din mahagpay kao ning biyahon tigid lumibabag inalawang bay ta indayaw sinun na muksitun tao adin nakura adin pasilungon sila yadto hindi Tuhan tao sulga na yari pahas sila hadunya inhinang nila ini hikakuyag sintuhan. Danan sila himinang simbihay ini sabab singkiuyagan sila. Wala sila kimuyag sinding nga tao. Wala da sila kimuyag sinding kanila sabab buhay kakuyagan. Sa kiuyagan sila sinding Allah subhanahu wa ta'ala. Hatul. Nakagunahan na ito maghatul bihaon mga tuwan. Di na mahatulin tao sin tao bang wala doon ng kabayaan sin Tuhan. Ayon tao si mga hatul sa gaman kumangi. Ba't sabab wala doon ng paghatul kabayaan sin Allah Ta'ala. Na mga sila adil. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaiwanan hadis. Innal muqsitina. Sa bunal to din mga sila hatul. Yung mga tao sila adin ala manabina min nur yawmal qiyamah. Yung sila yan sa taas-taas darajat hadlaw susunod. Mga tuwan yung mataas darajat di hababaw sing gumini aming kita niyo magkahi hisiw sing matawd sin mataasin darajat niya. Hisiw sing matawd kawasa mataasin darajat niya. Hisiw si mataud pangalta mataud din darajat niya. Yan hantara sin kita niyo magkahi. Namang hantara na sin Tuhan iwan sin kita niyo. Hisim mataas. Sila Tuhan na timapahakarayawan, timapahataas sin karayawan. Adil pa sila, mataod pa alta nila, nakura pa sila, yaon pa kanila, ingkatan, hijiki dihil sila Allah subhanahu wa ta'ala. Timapa sing karayawan, nagdapa-dapa sing karayawan, sabab nakapakuyag sila habaran nila, nakapakuyag sila halaumbay nila, nakapakuyag sila raayat nila, nakapakuyag sila katan, kapakukuyagon kabayaan sila Allah ta'ala. Dahil nga sa wabiyad to,
laong sin hamok sahabat, nagbayta laong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga taon bihay ni Rabbus, khiyaru a'immatikum, sila nanin sarayaw-rayaw leader niyo. In sarayaw-rayaw na kura, sila na yan. Hinda siyo, amoy mga tao na sabot, ala manabiran minno. Hadlaw kiamat. Yadto sila hataasan si kataan. Nagsasahaya, na umuin hinang nila yan diya dunya. Piyag na kuraan nila yung tao. Nag-lead sila hatao pakakuyakan sintuhan. Diya din indagbos sing kakuyakan hapag nakura nila. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kialasahan niyo sila. Maita niyo sila kialasahan sabab napakuyag niyo, napakuyag nila kamu sing kakuyakan din nga Tuhan. Bukon napakuyag nila kamu sing kakuyakan yaon halima nila. Bukon. Temporaring kakuyakan yaon halima nila. Bangsin ang kakadyadyan kabulan ubos na. Di ka tuway panatatabuking kadjiway na kadji. Ampain dahil Allah subhanahu wa ta'ala sa lugay wala na bubutas. Inyawalihan iwan sinjasad mo, yaon magkukumbat-kumbat. Yaon mag-anod-anod. In ni'mat dihil si mahasot si mahatinggi. Kanya iwan sinakura niya. Tuhibbunahum. Kalasahan din na nakura yan. May tanapakuyag sila, singkakuyagan din nga Tuhan. Dahil nga sabi tuwin rakyat yan, di muhong kaniya karayawan. Bang siya nakura. Bang siya ama, di muhong karayawan kaniya, inuno yan. Nabiyaw, nagkukuta na. In ama, kukutahan in anak. In anak, kukutahan in ama. Ingkuta rin nga Tuhan, imbudget din nga Tuhan, way na. Di pagbitsaraw niya doon. Sila na yung nag-budget pa kaniya. Na mga Tuhan, khiyaru a'immatikum, insyarayaw-rayaw, imam niyo nakura niyo, allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Amoy mga sila, kiyalasahan niyo sila sa kabayaan sin Tuhan. Pagsambag nila, lasara kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At yan mga Tuhan. Dengan sabi ito, sultanun muqsitun. Nakura adil. Uno pa yan. Wa muwaffakun. Nakura yan, di malawang intindong. Maita. Kaya uurul niya kabayaan sin Tuhan. Dahil sabi ito, yung magnakura, bukon din kaniya. Simbol sadya siya, pag-akaran na kabayaan sin Allah Ta'ala. Na mga Tuhan, biyay ta di ka tuing kakuyakan sin Tuhan doon hanakuray ni dua, kaadilan. Iwan sin na paagad niya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Li islahil insan wa islahil bilad. Hipaghatul hamano siya, iwan hipaghatul sin kauman. Tay mangod na mo. Miyawot na kita niyo, pahuling jaman. Upamakun kahoy, song nalumaasing kahoy. Na kaya ta natukay. Nari natuan magbalik king kahuyan pakabata. Bangawong kahoy nagbalik king kahuyan pakabata, pagoy ikaw. Bukon kahoy kundan. Bukon ni sabnuno, batin nuno, tawra rin nga katoy mabuka. Siya sa itanong ni nuno. Banging kahuyan, malaas na nagbing siya pakabata, makay nuno. Na, hiyad to mga tuwan, imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ka. May ta sila yan na hinang tausuwa. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladina nasullah.
fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mga sila ini wala nalupa nagtuhan. Wala sila nalupa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lupahan nila ng kabayaan nila, kaya lupahan nila yung kabayaan sinalumbahan nila, kaya lupahan nila yung kabayaan sin tao nila, sa wala nila kaya lupahan yung kabayaan sin Tuhan nila. Solusyon sin problem. Nabangin niagad na to sadya kabayaan na to sambil problema halom simbay di na to mahalulay. Sarawa bang na to iaga din kabayaan sintuhan ang pagtarun tawpig. Dahil nga sabi at tumuwap pa kinun. Na mga tayo mangod na mo. Yan, parman sin Allah Ta'ala kato tanhaya. Wala sila na lupa. Nah, ang panakita biyataan sin Allah Ta'ala. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuud magsali. Intau isi sulga. Iwan sin tau isinalka. Tau sulga di magsali. Iwan sin tau nalka. Dahiyadiin hangkan di sila magsali. Ashabul jannati humul faizu. Intau sulga diha dunya untung saja. Inta usul ka bang sayari padun niya halawm karayawan sadya. Di magkaluwi. Usahan niya, usaha biyak sinusaha ka, biyak santay niya, di na maluwi. Katan sinuusahon niya, way luwi. Naimbihawon tuan. Ayaw pari luwi, luwi da. Misa ninuntong nakauntong lugi da may ta wala doon ning kabayaan sintuhan na paguntong niya. Bukun adin, bukun muwafak. Turayad tuan na uno pa ni karuwa. Yaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul kay mga tao ini. Wa rajulun rahimun iwan usog. Di maingat magastul. Di maingat magastul, di maingat dugalan. Iwan di tupon magdugal, di na tupon magastul. Aw niyan tao tupon siya magdugal. Aw niyan tao tupon siya magastul. Imbar iman usugin ni. Di da siya tupon magastul, di da siya tupon magdugal. Piyakay niya na yung katansam, hindi da siya tupon. Iwan misan siya to, pundi naman jari. Na unin tao ini, kan siya nakasud. Dahil nga mga hinang. Pasurong siya sintuhan sulga, sabab sing kakuyakan. Wara julun rahimun. Usog bayang lasahon. Sa bayang lasan niya, bukon interes niya pawaran niya, bukon interes niya riyadun niya, sa bayang lasahon siya, dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Liyasan yan dayahan, liyasan yan miskin, liyasan yan hansam, liyasan yan katan, way pagpi niya, kullu ma yastahikur rahmah. Katan si mapatutla sahon liyasan niya. Hindi kato piyon sadya. Hima sa tayo ni piyon sadya sinton lasahon niya. Hima taudsin, indayahan, imakusog, amadya tinunuhon niya. Tuhan, intaw ini, pini niya sadya yung katan lasahon kabayaan sintuhan. Na, inallahu subhanahu wa ta'ala, hipapala sa yung katan. Tao, iwan bukon tao, kakahoy-kahoyan, kahayop-hayupan, lasa kabayaan sinallahu. Na mga tuwan, uno'y nag-guide kanya paglasayad to, kung iwan kuya. Bang na niya hinangin biya turagbus, kiyo kuya kanin nagdaak, kiyo kuya kan indiaak, in resulta sindakan, kakuya kan. At turayan, tayo mangod na mo. Uno pa yung sugpat niya, rajulun rahimun raqiqul qalb, malunok pangatayan.
Di pagastulat. Bang siya pagastulan yung pagastul niya ay pagkurit. Dahil nga sa babyanaw na mukuso. Gimbahanon. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Fakala ya Rasulullah. Alimni. Hindu iya. At tawawasihati ako. Dinagi kaniya. La tagdab wala kal jannah. Pula-pula mo yan. Hamuk kabtangan da sulwa na. Inagi ka niya. Pagpakuyag sa jakaw. Bangkaw kiuya ka na kabayaan sintuhan tau sulwa na kau. Ay sadya kau dugalan. Ay sadya kau astulan. Sabab way sababi kapag dugal mo. Lag kau kuno reason mo, uning kabakan mo. Sin mo matao, bedyo mo matao, uno pa yung pagdugalan mo. Pagkaw mo sobra-sobrahan, misali do'y pagkaw niya, unkiw kuya ganda. At turayan mga Tuhan. Launa ya Rasulullah ka na pipa. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tagdab wala kal jannah. Ay sadya kau astulan, kuyag sadya. Turayan doon. So, sa ikaw sabkuga. Bukuning katan kuyag ikasulga. Bang biasing kuyag amasana to ini gaman pagiluhala. Kuyag deng Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sing kaya baita, kuyag si muhajirin, iwan si mga ansar, iwan si mga miurul kanila. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Muhajirin, iwan si ansar. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum. Muhajirin iwan sinansar. Iwan si mga sila miurul kanila. Na ito ang malunok pangatayan. Intaw malunok pangatayan. Intatawangan niya dengan Tuhan. Intaw malunok pangatayan. Inggapi niya ring Allah Ta'ala. Intaw malunok pangatayan. Impiang ang andulan niya, nagpapanjarikan niya. Aturayan mga Tuhan. Inhiblis paas tulong kita. Nakatubiya ni Kancin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sadya kau astulan, kuyag sadya kau walakal jannah. Tausulwa. Sababin tau kiu kuyagan, di siya kalupasan da akan sinallahu ta'ala. Ba't biya ta sinallahu ta'ala yung mga bariman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yan yung pawaita kanila sinallahu ta'ala, ay kamu masasaw. Di magkasasaw yung bariman. Way makasasaw kanila riya dunya ini. Na biya kita ni biya dagbos yan miyuhan na ini. Na mga la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayaw kamu masasaw. Sinununon masasaw, makasasaw. Sa tatiw gila sintuhan, ay kau masasaw sin pangalta niyo. Bang dumatong na in paltawagan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Anak ka puno ayaw. Na bang aon nasasaw habihanin dagbos. Wala siya kiyugan. Kiyugan siya sinduayaon. Paulaika humul khasirun. Ayaw pari lugi da. Misanin untong halawm lugi da. Sabab wala na kau. Doon hahinan kakuyagan sintuhan. Timaklos na kau, minig na kau, tiang-tang mo na. Ingin hawawaran mo, rengahin karidaan sinallahu ta'ala, madto pakiridaan sinikaw, iwan sinanakapo. Turayan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak timak liad sila iwan sinali, dahil nga makaharap ka Madina.
paghijrah. Himali-hali sila, timapu. Sabab yuurul sila. Yuurul sila sinta Makkah. In Abu Bakar iwan sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin beta kaniya. La tahjan. Ay kau mahanggaw. May tayo kau mahanggaw. Di makahanggaw itaw. Biyaon hanggaw nakita nyo rin nga tao. Ay kau mabuka. Di makabuka hindi nga tao. Ingki hanggawan na to, ingki bukaan na to, di nga tao, hindi nga to anway. La tahjan. Inna Allah ma'ana. Ay kau mahanggaw. In nagpapanjari silang itiwan lupa, yan tumabang ka. Ma'ana. Kaya sa betaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhannuka bi isnaini wa salisuhuma Allah. Uno na napikil mo, uno na natali mo harwat tao, ini kato nila Allah. Makakuyag mga tuwa. Sa hapasalan, nakalayo kita niyo rin nga makakuyag. Di nga Tuhan, inialok tanurumad law kakuyagan. Di nga tao. Nabiya na singkahalan na to. Di nga sabi at mga Tuhan, mag-uu kita niyo kabuhi na to. Sabab simbihay ni Ragbos. Na, uno pentaw yan, raki kulkan, manunok pangatayan. Magkaunahan kita niyo biyaw magpanunok pangatayan mga Tuhan, mag-uu habaran na to, mag-uu hanak apo na to, sa wabiyo bungisan. Matuwa sinatay. Di na to mapalunok, sintawalan na to, den kato tanyo, bang wala doon yung kapandayan din nga Tuhan. Usalon na to, na yung teknik na to, kataan, pangadyo na kataan doon niya ini, hipagpalunok sin pangatayan, gaman tumuwas. Sa bangday nga Tuhan, yan in original, sa wabsien nagbutang sinatay. Siya nagbutang singkatan niya. Na, sumuhon na yung tao mag-istadihan, di nila rakabatukan. Dahil sabi at mga Tuhan, maun kita niyo pakabayaan sin Tuhan. Rajulun rahimun, tao malasa, maingat manglasa kabayaan sin Tuhan. Raki kulkal, malunukin pangatayan. Nauno pa. Likulli ji qaribin wa muslim. Pamasuok kaniya. Inunudugat niya malasa kaniya. Unudugat niya malasa kaniya. Kampung niya rin kanama niya. Kampung niya rin kanina niya. Piyamikitan niya. Iwan sintawalong sinula niya, makasi malasa kaniya. Amu yanin risala piarasin Allah Ta'ala kanabiyan ay wana karasulan tayo mangud na muharram na likulli ji kurba hatiap-tiap mapuok mong kaniya bihon biya dagbos maglasay malayo magkampong di mag-ingati nag-reunion na mag-classmate siya in magkampong di makapag-reunion na kabayaan si Tuhan. Sinaon asal biya weta kanila sinallahu ta'ala, ri kamu magpunpun, di kamu maghamu-hamu. Tawakan niyo mapatut tawahon, di adlaw ini sabab amin adlaw ini mabarakat. Na naginang kita niyo adlaw, kabayaan na to. Bukon sa jahat masuok sambil malayo. Liasan niya. Asabab sing kalunok, sing pangatayan niya. Sabab amuyad tin message kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala magkasilasa. Tutuan. Katan sa barang si manusia. Mapuok kaniya. Nakaluat-luat kaniya. Bangman manusia na. Paunukan. Ini kato mga tuan tausulwa. Api pun muta'atib.
miskin. Mataw din miskin na masanatuin. Dahil sindayahan. Bang sayo ni masanatuin ni so ma-eliminate miskin. Sa kalituan gaman tumaod. May tayad to suway bang sadya bukun kawasasin tuan suway o miskin so ma-eliminate miskin sabab mataw din dayahan. Mataw din pagkaon, mataw din sasakatan. Nampayan nagtupod na yung mga tao sa sakatan. Hangpo magtaymanghod, hangpo yung sakatan nila. Yung miskin way. Na. Tao kakuyaran sinallahu ta'ala yung miskin ini. May ta siya kakuyaran. Iwan may ta siya kimuyaghay nang ini. Sabab tiyanto niya. Napi siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan tuanin ikaw tanto habang kau nagkarayahan napi ikaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, unim miskin ini. Yung miskin ini, miskin siya kabayaan sin Tuhan. Bukon siya miskin na kabayaan niya. Sabab nasabot sambila kaibanan. Yahsabuhul jahilu agniya. Yung panghati si mga tao awam, dayahan siya. Yung miskin ini. Sabab, yaon siya kakuyaran sinallahu ta'ala. Miskin siya, wala siya nasusa, kuyag ng kanya. Api pun muta'atib. Wala siya namihan. Wala niya tiyayat. Sabi ito, yahsabul jahil agniya aw ganiya impanghati si mga tao awam di makakilal kaniya rayahan. Purayan mga tuwan. Nahamasa tayo na yaw pari miskin intiw-tiw dasin. Misanin dayan, biya suma miskin sabab kabayaan niya kanya kata. Na mga tuwan. Yari beta tayo di. Api pun muta'atib. Zu iyalin. Mataod pa sila mag-family miskin sa mga tuwan. Masa ka umatod kanila. Yung panghati mo mga tao, barka na. Sabab sinwala siya nagdarang sin kamiskin niya. Unun hinang niya, kimuyag siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan, into nasabot yan to. Tausul ka sila. Sabab sing kimuyag sila sing kakuyagan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab, ito yarin bisyara si mga ulama. Anna man mala'a sadrahu minar rida, mala Allahu sadrahu amnan wa salama. Hisiw-siw in tao. Hipuun niya indaghal niya in jantong niya sing kakuyakan dengan Tuhan. Hipuun day sab sinallahu ta'ala in jantong nila. Dahil di dunya sambil padlaw akhirat amnan wa salama. Kakuyakan, iwan kasagita. Yan Tuhan yung kakunahan na to ang masanat. Dahil nga sa wabiyad to, mga tayo mangudnam. Yari pa imbis sa rasim mga tao makahati. Ar-rida billahi rabba. At pabila yung kuyag mo yan, kuyag na kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, yukhallisuka minal mukhasabat. Di ka bayaan mga alo. Di ka magtali mga alo. Di na ka magtali si mangi. Sa babya badyo puti, di ka mabaya katamakan. Na mga tuwan, bang mabihad tuwing kuya, ginasto, layaw pari lummi. In lummi, dami sa malano, lummi. Turayan mga tuwan.
Dari nga sabihan to mga tuwan, inhambuok tao. Mala sa sihabaran niya. Nakapamung siya tudyo patuhan. Baran niya tudyo patuhan, impiamung niya. O Tuhan ko, way kakuyakan kuriya dunya ini. Bang bukun kakuyakanmu, way kakuyakan kuriya dunya ini. Pangati sintawa ka, tinusog marayaw nagmamanik, amo at tinusog marayaw. Amo at tutuan inusog marayaw. O Tuhan ko, way kakuyakan kuriya dunya ini. Bang bukun daming kakuyakan, ipapakuyag mo ka. Amo at tutuan inusog marayaw. Na, dahil nga sabi ito, basahon na mo kaniyo impalman sinallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujlipatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Mga tuwanin sungon na to, hiwinin dunya, yung kakaya-kayaan na to ini. Hiwinin ni kata, harap na to, pasulwa, insyaallah ta'ala. Hinarap pasulwa inimbeta, wa ujlipatil jannatu lil muttaqin. Hinsulga masuok na pa mga tao, nagmababuwa pa Tuhan. Hipakita kanila maksar. Masuok mong kanila. Ha mga tao, muttakin. Hindi siya muttakin yan. Amin usog maraya, wayroon kakuyakan nila, kakuyakan sin tao. Sa kimuyag sila sin kakuyakan, kabayaan sin Allah Ta'ala. Ghaira ba'id, bukun malayo, masuok, sa mapakita kanila maksar. Aum palom kubuli pakita na kanila indayaw sinsusungon nila. Dahil di pa dunya kiukuyakan na sila, way kita sin mata nila sa kita sin jantung nila, pangahagad nila, pamaratsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi niya, bukisan kanila, hamahsyar insulga, wa ujlipatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Nauno pa yan mga tuwan. Haja ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Hinbihandag bus parmansin Tuhan, janji namu. Amin kaya janji namu ha mga sila. Kimuyag nagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Li kulli awab. Amin mga tao ngayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Mga tuwaning kasubulan ibang kahugdangan biyaon magsuri rumadlaw. Hasil pun nila, internet nila katantan. Wala nakapagsuri pa Tuhan. Wala na nakapagsuri pa ama. Wala na nakapagsuri pa ina. Wala na nakapagsuri pa isiw-siw tao. Wala nakapamung astagfirullah. Isininlapan astagfirullah. Kakuyakan sin Allah Ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Impag-istighfar, impangayo kampunan pa Allah Ta'ala, hikataod sin pangalta. Nah masa na ini mataw din pangalta sa wala duning kuyag. Kiuyagan sadyain tao alta wala sila kimuyag hakakuyagan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paman sin Allah ta'ala haja aming kita niyo yan matu aduna amu yan injanji namu hamanga sila likulli awab amuin nangayo kaampunan. Mag-ampuni-ampuni kita ni mga tuwan. Sebab kita na tuning kahalan. Makaino yung kahalan. Na, yani, likulli awabin hafiz. Nagtatawat pa Allah Ta'ala. Nangangayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Iwan, piyapalihala nila.
in pagtaat patuhan, iayaran nila in pagibadat patuhan. Sakalin iayaran na to, biyahon bulawan na to, misan yan ayaran, kaunda si mga ngawa. Jajagahanda si mga ngawa. Sa inayaran na to, amo na yung pagtaat patuhan, pagibadat pa Allah Ta'ala, himinang sindaakan, iwan kuyag, lumayo ding halayangan, kaya na buka hamul ka, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno pimpalman sintuhan, man khasyar rahmana bil ghaib. Aming mga sila, nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinwala nila misan kita yung Tuhan nila. Sa piarat saya nila sa Dinon, alamatil kauniyah wa alamatil syar'iyah, alamat biyay takatantan ini, amo natin piyagkahagaran nila. Waja'a bikalbin munib. Dumatong sila adlaw susungon, malanong inatay. May ta, bukon basura, imbiw tangan sinatay. Imbiha untuan, kaya mumungitan in daigbay basura, kaya mumungitan in pamungitan basura, imangi pasambil atay niya, kaya mumungitan da basura. Muna may tayo ito kaya mumungitan basura, sabab wala duning kabayaan sa Tuhan. Bukusan in pamungitan basura, pamungitan sadya. Ingatun na to mga tuan, apabila wala doon halawm sinatay na to, ingkuyag kabayaan sinallahu ta'ala, pamumugitan na basura. Kaya nga sabi niya rin baita, waja'a bikalbin munib. Di matong sila paadlaw yan, nagdara sila sin pangatayan malano. Parman sinallahu ta'ala, illa man atallaha bikalbin salim. Malano pangatayan. Kung iwan sing kuyag mga tuan, way wihandayaw para sahan. Mahalok ko magtuog. Singkog iwan kuyag. Na, unin pa yung baita kanila sintuhan. Udukhuluha. Suod na kamu pasuka. Udukhuluha bisalamin. Suod na kamu halawm kasajahitraan. Zalika yawmul khulud. Indo in pagsud niyo palawm sulga yan, tatap na kamu halaw. Bidaya wala nihaya. Pagsud niyo yan, way na ending. Ang pendong niya inisong na mag-ending, biyay tanda, gimuanin alamat sibi-sibi. Alamat dakula dakumanin tiyagaran na to. Sa misan alamat dakula nin tiyagaran, way pa nagsasadya. Di pa kaingatan si mga anak apo na to, bangharap pa kayo ng kiblat. Nuhalong ng kiblat pag nga ninyo. Di matawad, di makaingat, mga anak apo na to. Nawang kita ninyo magliso-liso, maglamma-lamma. Di na to kaingatan, bang uno. Pag-asubo na to, anak apo na to. Kaingatan mo na to, inda yung kiblat. Uno yan apo, uno yan aba, yung kiblat yan. Pangati laming kiblat mag-uno yan. Turayan mga tuwan. Na, zalika yawmul khulud. Na, in adlaw yan, katkal na kaurun halaw. Tatap na kaurun halaw. Lahum ma yasha'una fiha. Halaw man yan, yaning kanikmat-nikmatan magdulwaya kaw. Di magkaubos. Iwan di makasumo. Aturayan mga tuan. Di makasumo aturun. Di makasumo kaunon. Di makasumo katantan. Uno pembeta. Waladay na majin. Aun pa. Aun pa higanap na mo. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aming kiyaw da kamu. Sadi dayan maubos. Sa aun pa higanap na mo. Nauning ganap doon. Labi rin nga katantan. Amo na impainal. Dahon sinallahu ta'ala. Magkitain ipon niya. Na murah-murahan mga tuan. Hasabab singku giwan kuyag. Mara kita ni magkita sinallahu ta'ala hadlaw kana-kana. Sabab ingkatan nikmat dihil kato tanim sintuhan satisfy na kita ni. Sakali amod tuin sarayaw-rayaw. Ahabbul aqa. Amunad tuin sarayaw-rayaw ririhilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin magkita in ipon iwan sintagipon. Hasabab singku giwan kuyag. Dahon niya magkita in ipon niya kakuyakan niya. Na murah-murahan mga tuan.
dito na sadya yung pangadian na to, giwan makuyag kita niyo, tumayma, sin karidaan din Allah subhanahu wa ta'ala, na bangman anugraan sin Allah ta'ala, ning kita niyo haruman ini, sin pangadian sa rayaw-rayaw, rahmat iwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato tanyo, iwaning kita niyo ramikyan, makuyag kita niyo, haririhilan, hakatumbu-tumbuhan, iwan na pagtag-ipon, pagdaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana jami'an minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na pangadyan laong katungod paparkalak bungasin pag-iman kita niyo katantan murah-murahan nakahampit dahil dito hadto amin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala malukay na to dalto batukun insyaallah kataan sin kakuyakan sin Allah ta'ala amoy simingod kita niyo kataan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kataan kaya sampay sin Rasul puunan niya rin Tuhan Rabbul Alamin. Alhamdulillah kami magpasampay sin kasila sa mga kaniyo kataan mga palanggungan sin kami hakama Islam hauno na kamu binaybayan nakatampat sa Allah subhanahu wa ta'ala nakahampit kita niyo kataan serta panghindo asin kami murah-murahan kamuyan halawm kasay iwan halawm kakuyakan aming kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya day sabsing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa na to microphone magbalik kami maghatam kato talitunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'aana salatana wa qiyamana wa jami' a'malana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'u falah wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.